Tam smo bijali. Liječe usade bose. No. My smo bijali. Oni taka što nedjelu, to je zajímało. Te muži su se, muži su se zetkali, abo je na druge čakali, to bo taka skupina muži nedjelu kemši bežala. A bomo do druge rekao, da su tam pola pople. A potom dalje jo je na krušvina stava, my smo se po krušvini zetkali. Tak su te muži každú nedjelu romanže kemši šli, z Borančanjo, a te ženy ráno naranjše romanže, zaje. A dzieci su ze starszymi szli, albo z dziewem a wółku, bo kajsze było. A gdy są niewiecie byli, po tej sami, ale to szobijało. Pozdziej som ja po tej kolesu miała, z kolesem jeździła do Radweja, smo po Brankacie stajili. No i